Jedan od glavnih razloga zbog kojih smo uveli vanrednu situaciju jeste sneg koji već bezmalo 3 dana nestaje u Ivanjici i pravi ogromne probleme na terenu. I slobodno mogu reći da imamo preko 80% zavejanih puteva na teritoriji opštine Ivanjica. Za sada je delimično grad očišćen, probili smo se do centara sela pojedinih mesnih zajednica, nismo do svih. Dok imamo mnogo nekategorisanih atarskih puteva, neočišćenih i zavejanih koji vode ka domaćinstvima gde ljudi žive na celoj teritoriji opštine Ivanjica. Morali uputiti apel institucijama koji su iznad opštine Ivanjica. Konkretno mislim na sektor za vanredne situacije, Puteve Srbije, Vojsku Srbije, Vladu Republike Srbije da nam pomogne u gorivu i mehanizaciji. Jer mi jako smo kao opština dobro opremljeni sa ljudima koji čiste, sa mehanizacijom, sa timovima. Ovo je ipak nešto što odavno nije zadesilo Ivanjicu i teško da ćemo moći sami u skorije vreme da pročistimo sve puteve, da se probijemo do svih kuća. Znači, a i da nisu, ništa ne mogu da radi. Ništa. Evo, pogledajte ovo. Lepo, toplo, baš skoče. Nije tu baske kod frizera. Ja, Kinez čisti.